If namoy Bible, palihog kog abli sa Juan, sa libro sa Juan and kapitulo 15. And we will look at we will talk about the topic sa regarding the privilege na kitawag ta og mga friends sa atong buhing Dios. Magampo ta. Ginoo, salamat Lord kay ikaw buhi. Ikaw maluluyon, ikaw puno og grasya, ikaw mahigugmaon, amo kang gisimba Lord kay ikaw great is your faithfulness indeed. Na puno kayo mo kasing-kasing Lord, muawas gayud siya every time amo kaning idwell na kamatuoran kanimo. So akong giampo Lord na as karon naman a lot of us maghinumdom sa mga relationships, maghinumdom sa love, among tanawon, Lord, ikaw among Diyos na nahigugma ka namo una. Ikaw among Diyos na gitawag kami nimo, imong mga amigo, para makabalo kami, Lord. Unsaon, pag love pod sa uban, invent to be a good friend. So help us, Lord, in Jesus' name. Amen. Matod pa ni Timothy Keller, no, sa kapastor na who has gipauli na sa Ginoo sa langit, niingon siya at one point sa iyang kinabuhi, dili nato kaya sa atong kinabuhi bilang Kristohanon kung wala kitay mga amigo na mga Kristohanon. Kung wala tay pamilya of believers, dili ta kita simbahan, no? Simbahan man ko dili building, kung dili ang iyang mga katawhan na magtipok. No? Dili nato kaya magkinabuhi bilang isa ka Kristohanon kung wala kitay mga a band, no? Wala tay without a band of Christian friends. If we don't have Christian friends na atong matawag, no? Atoa ang atong barkada, atong amigo, atong balay, no? And kani siya, another saying, no, is wala si author pero ingon siya, friends are God's way of taking care of us. Kabalo ta that it is so good to have friends in life. No, we all have friends. And kabalo po ko na nasakitan na pod mo because of a friend. No? Si Heart Evangelista man siguro ang latest. Ningon siya na masakit pa man di ay, no, nabiyaan ko sa akong mga friends kaysa mabiyaan ko sa akong mga uyab, no? So kita tanan dinhi, dili matatanan na ay uyab, dili matatanan na ay mga asawa, pero kita tanan na ay asawa, na ay mga amigo. And so we want to talk about the importance ba? Ganong importante kay ni nakamatuoran na ang Ginoo mutawag ka nato bilang friends. And how can this help us be a good friend? No? Be a blessed friend because we have been blessed by the friendship of God. Now, before we go to the text, kabalo ko, pag hunahuna ito diretso og amigo, dili ta maghuna-huna og amigo bilang mutuo ka sa akong sulti ha, amigo ta. No? Dili na to una-una, no? Na we will be friends as long as you listen to me, no? Do what I want. We usually think of friends na kaparehas na to, no? Kabarkada na to, kasabay na to. We think of friends na nagakuyog ka na to through thick and thin. We don't equate friendship, no? Na dapat musabit ka na ako ha, dapat ako ang masunod ha, then dapat mutuman ka na ako para friends na. No, no. Kung there's something wrong, no, kung mo na nga atong mga kondisyon, kung kita muingon, making amigo ta sa ubang tao. But that's the reality when it comes to God. You see, ingon man siya sa John 15:12-17. Mao kani ang akong commandment, ang akong ihatag na commandment kaninyo, sugo, no? Sugo na higugmaon ninyo ang isa't isa. Just as I have loved you. And sikat man nino, greater love has no one than this, that he will lay down his life for his friends.
That's a famous verse. Pero ingon padayon pa na siya, nagpadayon na siya. Ingon si Jesus na yun. Kamo, mga amigo ko kamo, if tumanon ninyo ang akong mga gipang sugo kaninyo. That's the ano ba, na strange ni. Dili ni siya how we normally think of friends, no? Have you ever gone to school? Muna yung ingon, I want to be your friend, but on the condition, you will do everything I tell you. No? It's strange. But God says it. You will be my friend if you obey my commands. Then ingon din siya, padayon din siya, no? Dili na kamo tamo tawagon na mga slaves, no? Mga silugoon. Kung dili, kay tungod ang mga silugoon, wala man na sila kabalo unsay gipang buhat sa iyang master. Pero karon tawagon na tamog friends, tungod kay ang tanan mga butang na inyong nadunggan kanako, na akong gipasa, gigumikan sa akong amahan sa langit, ako nang kipabalo sa inyo ha. You did not choose me, but I chose you. O giapuntar kamo, nako, that you will go and bear fruit, so that your fruit would remain. So that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. We love that verse. Is that a familiar verse to you? We quote that many times, no? Kung ano man, kano sa mata, makota na. Kung natin gipangayo sa Ginoo, no? Lord, please, Lord. Iba niingon man ka, Lord, that whatever we ask in your name, imong ihatag ka namo. It's a wonderful promise. It's good to pray that. Pero kabalo mo ana agikan, ana connected. Sa katong mga gipang tawag sa Dios na mga friends niya. O unsa yang giingon gali, amigo ka niya kung iya gatuman ka sa iya. So ingon din siya, this I command you, that you love one another. So makita nimo connection, if masabtan nato ning great privilege na gitawag tag amigo sa Dios tungod sa pagtuman kaniya, mabuhat nato ning iyang sugo kanato na maging loving, to love one another and to be a friend as well. Para masabtan nato bitaw ni John chapter 15 manino, akong gibasa sa inyo. Kung muabri bitaw mo balik mga duha ka chapters before this, sa John chapter 13, mao ning panahon na Passover meal, the last Passover meal. Karong Marso, mag-celebrate na ta sa Holy Week. Unsa kali ato i-remember sa Holy Week? Ang Jesus, no? Jesus' death and resurrection on the cross. So, kaning John chapter 13, mo na ni ang the Last Supper. And si Jesus, no? Thursday evening ni, kumbaga, nahitabo. Sa Friday, no? Pila na lang ka oras, kay gabi na ni sa Thursday, nahitabo ni. Pila na lang ka oras, dakpo na si Jesus, ug iyahan nang i-lay down ang iyahang life to die on the cross. So what has happened here? Well, kanina Thursday na evening, naa sila sa upper room, sa kwarto, no? Kuyog ang iyahang, nagsugod sa kuyog siyang 12 ka disipulo. Pero habang nagkaon sila, di ba nainibiya usa ka buok? Nainibiya usa ka buok ang iyang pangalan si Judas. So ang 11 na lang nabilin. No? Kay si Judas, sa iyang kalaog, sa iyang wala kapagkulang, sa walay pagtuo sa Dios ni Hesukristo, naagid sa iya no na ako din siyang i-betray. Nidawat na siya sa katong 30 silver, isudlan na siya ni Satanas, sa iyang kagustuhan po mismo ni Judas, nihawa siya para iyahan ng sundoon ang sundalo o ang mga pariseyo, iyahan na karong ipadakop si Jesus pagbalik niya. So kabaluta sa kaning chapter 13 na nahuman na silang kaon sa ilang dinner, the Last Supper, karon nigawas na sila sa kwarto sa ato na balay, padulong na sila sa Garden of Gethsemane. So maning kakapahinto, then padulong sila sa kaning mga oras, chapter 13, chapter 14, chapter 15, chapter 16. Gastorya si Jesus. Yang ginang ingnan, gastulti siya sa iyang mga disipulo sa last remaining hours niya. And nindot kini siya, no? It's all about love. And many, many promises. Isa na to, na kung muampo mo, tubagon ako. Now, basi maguna-huna manggod mo, na pag inguingon si Jesus, friends ta mo, basta tumanon ninyo ko,
Makaunahuna ta ba, grabe no, si Jesus, ay hara rin niya makig-friends kung buhaton na to yang gusto. Kamo ka nata ingana ng mga tao, no? Na gusto mo duol nimo, makig-amigo nimo, kay na siya gihabol kanimo. Bantay mo mga ladies, ha? Karong February, daghan mga lalaki mo duol ninyo. Pero dili, kay naman sila gusto na makuha kaninyo. So magbantay mo. Kaya kabalo ta, amigo, gusto kik amigo, manglibre, makisabay kay nimo, grabe ka enjoy, pero nasa gusto kwaon sa imo. Imuhang kwarta. Imuhang kuan no, gamiton ka. So nakabalo ta, na dili tanan friendships in the world are good friendships. So you should be wise. And kita pud mga Kristohanon gisugo pud ta that we should actually be a good friend because we have a God who calls us friend. Now, don't think for 1 second na si Jesus is that kind of friend. Gusto lang siya muduol kanimo, gusto siya tawagon kanyang amigo kay na siya gusto makuha kanimo, namutuman kaniya. No, my dear friends, this is all still about love. Gihigugma ka sa Diyos. Nagtuo ka ba ani? Kung kulang ka sa mga amigo, nasaktan ka sa mga tao karon, nakagipang-atubang na problema, and nakita nimo ano tong mga friends, gimahal ka sa love, sa Ginoo, God loves you, and if you love Him, if you put your trust in Him, you obey Him, He calls you friend. This is love, my dear friends. Inanta mo, na we are loved by our Lord and King. I will give you proof. Di lang usa, but mga 4 or 5. Para solid gayud, no? Ingon siya sa John 13:1. Juan Kapitulo 13, versikulo 1. Before the Passover celebration, nagsugod. Si Jesus na nakabalo, na ang iyang oras niabot na. Na mohawa na siya sa kalibutan o mobalik na sa siyang amahan sa langit, yaning muning nabutang sa kasulatan. He had loved His disciples during His ministry on earth. Nahigugma siya. And now, ingon siya, He loved them to the very end. My dear friends, you have a friend in Jesus that loves you until the very end. If biyaan man ka sa imong mga human friends, you have the Lord, the King, who will love you until the very end. Dili ka niya biyaan. John 13, verse 34, niingon, so now I am giving you a new commandment. Love. Maghinigugmaay mo. Maghinigugmaay ta. Just as I have loved you. So why can we love other people? Kay gilove man ta. How? Sama sa pagigugma sa Diyos kanato, we shall love each other. John 14:21. Katong nidawat sa akong mga commandments, ug gatuo kaniya. They are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them, and I will love them and reveal myself to each of them. This is about love, my dear friends. John 15:9, I have loved you even as the Father have loved me. So magpabilin ka sa akong gugma, tungod kay mo man ni ang the safest, no? The best to be in. So mo kanino, na as you read John 13, 14, 15, 16, Jesus will talk about, I will sacrifice my life for you. Greater love has no one than this. But a friend, no, a man shall lay down his life for his friend. I will give you eternal life. I will give you peace. I will give you joy. I will give you my presence forevermore. I will assure you that if you pray to me, I will listen to you. I will grant forgiveness to you. And I will give you my righteousness. So my dear friends, ayaw tanawa na, I will call you friends if you obey me. As mo lang na, murag dili na siya labing, no?
kung imong i-disregard everything that Jesus has been talking to His disciples from 13, 14, 15, and 16 na chapter. You have a friend in God if nituo ka niya, siyang bugtong anak. You see, mo na ang height, no? Wala na ilain na mas mulabaw pa, naing-ani klase na friend, na love, then you will lay down your life for His friends. And gi-prove na ni Jesus, the one who calls us friend. So look at our relationship with God. Niingon siya sa atong text, no? John 4:15, verse 14 and 15. You are my friends if you do what I command. If you have faith in Jesus Christ, He will call you friend. But you know our relationship? Ayaw huna-huna human relationship mo. Pareha rata, sama rata. No. Hinumdumi na niingon siya sa 15, versikulo 15. I no longer call you slaves because a master does not confide in his slaves. Now you are my friends since I have told you everything the Father told me. My dear friends, nagsugod ang atong relationship sa atong buhing Diyos na mga slaves kita. But tungod sa iyang love o grasya kanato, even though slaves kita, tawagon ta niya og friends. Wala na nausab. No? Friends, gitawag ta niyag friends, makaingon na ta, Lord, I'm your friend. Thank you, Lord, kay imo mo kong gitawag friend. Pero ang atong relationship with God is also, He is our Lord, Master, Savior, and friend. Dili na siya mausab. Kita mga Pilipino manggod, dili ta kasabot kayo ani kay atong nahibaw-an sa being called a slave. Bati kayo, di ba? Sa mag-study ta sa atong mga sa eskwelahan, atong nakita sa mga slavery na hitabo sa pila ka libo na mga tuig, bati kayo, abuso, grabe na abuso. Pero let me tell you that in the Bible, wala sukad gikomdemnar sa Biblia, sa pulong sa Diyos, ang realidad na naay master and slave. Wala. Ikondemnar sa Biblia, sa pulong sa Diyos, atong buhing Diyos, kaning mga pang-abuso. No? Mag-api-api. No? Kaning ikondemnar gali sa atong buhing Diyos sa iyang pulong, ang kaning favoritism sa family. No, I attended a wedding few days ago, and sad ko, no? Kaya nga naman, one of the fathers sharing was, naa siya favorite sa family. And my dear friends, I tell you, even sa Bible, makita nimo katong mga pamilya na nay mga paborito. Ang papa nay paborito na anak, ang mama nay paborito na anak, or ang anak nay paborito na ginikanan, na ay consequence. No? So kabuluta na ang Biblia dili na siya gakulang sa pagkondemnar sa unsay dili dapat. So when you say now, wala gikondemnar sa Dios ang kaning master and slave. In fact, makita nimo na naana siya, no? How common it was during the Bible times in the Bible. Sa panahon sa Old Testament o sa panahon sa New Testament na naato ng mga Romans o mga Griego, no? Slavery was so common. In the Old Testament, makakita kang slaves na gustuhin na nila na maging slaves. That they were so taken care of, they were so loved that even if buyan na sila mga amo, maingon sila, dinhi lang ko, gusto ko dinhi, I want to serve you for the rest of my life. No? Makita nimo na sa Old Testament, magsuot ni sila mga aritis or mga singsing sa ilang ilong. Kaya ang simbolo na time sa mag-aritis, dili karon, no? Siyempre dili karon. Pero sa una, pag nakay aritis, usa ka ulipon na ni-serve sa iyang master willingly, a willing slave. Kaya nga naman, sulbad naman iyang kinabuhi. Na siya pagkaon, na siya balay, na siya pribilehiyo. No? Trabaho siya, yes, master, pag-irapos siya master, pero that's the reality.
Dili tanan slavery, in other words. Bati, no? Pangit, sala sa Biblia. Sa Romans naman, during the New Testament, naay conservative na estimate ni ingon naay mga 12 ka milyon na mga slave. Kana conservative ba daw na? Kani sila mga slave, makita nimo sila sa tanan. Gikan sa maging engineer, sa dikatiman sa balay, sa palasyo, no? Tanan, makita nimo sila, naghimo sila tanan sa society. In fact, naay mga slaves na suod kay sila sa mga hari. Suod kay sila sa mga emperor na sila na mismo mo atiman, sila ra mismo makasulod kung aha natulog ang hari. Kaya nga naman, grabe man sila ka sinaligan. Nakana na privilege, no, na makaduol, makakuyog sa aha mo adto ang king, mukaon, kuyog. So, mutilaw siya ang pagkaon, no? Kung sa ang pinaka-private na part sa palace, ang mga slaves na mga sinaligan, maoy naka-enjoy ana na privilege o dili ang uban na mga tao. So, makita na to, no, na kaning word friend na naa sa Biblia na to sa New Testament, gumikan na siya sa pulong sa Griego na word called philos. O pasabot sa philos is to love. Amazing kayo, no? A friend means to love. To love someone. So when Jesus says, "You are my friends, though you are slaves, I will call you friends." We are loved, and we are loving back. My dear friends, grabe siya kakuano na dili na dapat nato mawala na privilege. Malimtan na pribilehiyo. Siya ang atong hari, siya ang atong Diyos, pero tawagon kaniya og friends. Pero nganong dili man mawala ever ang atong pagka-slave? And why is the Bible not saying slavery to God is bad? No? Tungod gi-explain na sa Romans 6, no? If moadto mo sa Romans 6 verses 16 to 18 niingon diha, wala ba mo kabalo na ulipon kamo sa bisan kinsa or bisan unsa na inyong ginasunod? The reality, my dear friends, the spiritual reality is ulipon ta sa bisan unsa na atong ginasunod. Init ba kag ulo? Hilig ba ka mo syagit? Grabe ba ka magbugot-but? Are you a complainer, a grumbler? Are you, dali na ka mahadlok? My dear friends, kung kana, bitaw permi ka, gabigay, kung aha ka, hadlokon kay ka na tao, you are a slave of fear. Maglisod kag pasaylo, you are a slave of unforgiveness. Gayosi ka, kaya karon gastruggle pa kag buhi ana. My dear friends, kung imo nang ginabuhat, gabigay ka na bisyo, you are a slave of that bisyo. So, mo na ang giingon sa spiritual reality. Kita tanan mga ulipon. Ulipon ta whether it is something that is good or something that is bad. You, ingon pa sa Romans 6:16 to 18, wala mo kabalo na ulipon ka mo sa tanan ninyo ginatuman. You can be a slave of sin. And if you are a slave of sin, you will die. Or, you can be the obedient slave of God. And if dawaton nimo siya, bilang imuhang Diyos, ug manluluwas, mabuhi ka. Kita tanan, you used to be slaves of sin. Kita tanan, wala exemption. Makasasala ta, kita tanan mga ulipon sa sala. So, kung giluwas ta sa Diyos, ulipon gayapon ta. Pero now, dili na ta ulipon sa mga sala, ulipon na ta sa sa atong buhing Diyos. Mo na ang atong dili dapat limtan. Ingon din siya, but I thank God that with all your heart you have obeyed, tara po ng obeyed, no? Obeyed the teachings you have received from the Apostle Paul. And now you are set free from sin, and you are now a slave who pleases God. Well, who are you right now? My dear friends, you are a slave. We are a slave. That is the spiritual reality. Mga ulipon ta.
Bahala, siya pa na si Bill Gates, ang pinakadato or ang pinakadato na tao sa kalibutan. Bahala, siya pa ang pinakakusgan na hari, no? In the mightiest nation in the world. We are all slaves. Wala na siya nausab. Remember who you were. We were all slaves to sin. And because slave ta sa sin, we will die. Because that is the kind of master slave the sin is. But now, katong gi-rescue ta. And who is rescuing us? This Jesus, our Lord. So pag-ingon niya sa kaning John chapter 15, though you are my slaves, no? I will no longer call you slaves, I will call you friends. Such a good privilege, no? Kung masabtan na to na, and we are now going to trust. You see the connection, my dear friends. Kung nakasabot ka, nituo ka, o nituman ka, o nakaila ka sa itong Diyos, mutuo ka niya. And you will, what? Ingon pa sa Romans 6:18, no? You will be set free from sin because the one who will set you free, your new master, is more powerful than your sin, more powerful than Satan, more powerful than death. Jesus is our Lord. Ang friends, my dear friends, ang friends atong kinabuhi, dili siya optional. Sugo ni siya. You actually need to be a friend of God para mabuhi ka. Og sa kinabuhi rin karon dinhi, we need good friends in order to live the Christian life. So, friendship, good friendship, first and foremost, pangutana karon, ang Diyos na si Jesucristo na anaa sa langit, tawagon ba kaniya og friend? It does not matter if ikaw moingon sa iya, friend ko Lord, I'm your friend. Kabulutan no, daghan mo tawag, daghan mo ingon no, friend man ako na siya, pero pagkatanon nimo kana na tao, okay la na. No? Kuha na rin siya, FC rin ito sa FC. No? Does Jesus Christ call you friend? Kinsa gali ang tawagon og na friend when it comes to our Lord and Savior? Kung tanan ninituo ka niya. Kabo ka no? If you love me, you obey my commands. Ang tanan na nahigugma kang Jesus og nituo ka niya, pinaagi sa pagtuo sa iyang kang Hesukristo, sa iyang amahan sa langit, sa balaang espiritu, pinaagi sa pagtuo. Iya kang tawagon, friend. We need friends. We need God to be our friend. And God becomes our friend through faith. Dili na siya suggestion, but commandment. And karon, kung tawagon na kanya og friend, ikaw makaingon na ka, I am a friend of God. No? Makakanta ta na, I am a friend of God, I am a friend of God. Kaya He calls me friend. No? Sakto na song. He calls me friend. That's why I'm a friend of God. Mabuhat na rin mo ni. You can be a good friend to others. Dili optional, requirement. Niingon pa sa John 15:12, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Sugo day na siya. Kinsa may diri, ayaw nagtaas yung kamot, no? Kinsa man diri introvert, shy. No? Ako shy ko na tao, introvert ko na tao. Inanta mo, unsa ko ka-introvert? Sa una, sa college, na ay porsyon sa amohang building na medyo taas-taas. No? Mga from here to there. Taas na para sa ako. Ano. Tambayanan siya sa mga estudyante. Amot lang ano kay, kung man siya, koridor. And ay mga classroom sa duha ka side, no? Manglingkod sila sa koridor, sa pader, sa musandig. Daghan na sila. Then sa akong pagka-introvert, butanaw ko kay mo tay shortcut padulong sa akong building.
Kay Comsci building man ni adto ko sa akong engineering building. Katong engineer pa ko no. Di man ako engineer. Makita gali na ako na naay mga duha, tulo, upat ka tao diha, no? Maulaw ko. Kay nga na ako ka introvert. Na bahala munaog kog pila ka floor, mugawas ko sa highway, mo sulod ko balik sa Picas building para makalikay lang ko na muagi anang koridor na naay mga tao. Kay ingana ko ka introvert, ingana ko ka shy. Kamo ka, dagan kay sa ato mingon, di lang ko maki-friends, di ko moduol niya, di ko mag-show ko ano. Labaw na diri sa GCAP, no? Sometimes usahay medyo snub ta sa isa't isa, no? And kabulo ko dili nato na personalidad na tuyoon na di ta mamansinay, no? Dili ta mag-show love, care. Kay maulawon man ang Pinoy, no? Pero I tell you, ako na usa sa pinakamaulawon ninyo dinhi. Nakasabot sa love sa Ginoo ug iyang sugo na I must love my brother and sister. Dili ang atong personalidad ang babag na makatuo tani. Ang gugma. Gugma. You see, kabalo na ta. Kaya ngano, though introvert ka o shy ka na tao na lalaki, pero tungod kay nakagusto ka o nakahigugma kasi mong nagustuhan, niduol ka niya. No? Ikaw, bahala, shy ka or introvert ka na babae, pero tungod kay nakaila ka o kaning mga nindot kay na friends, no? Nisabay ka o nikuyog ka o you were able to enjoy a friendship. Dili babag ang pagka-shy o introvert. Dili pareha sa to mga extrovert kaniya to mga grabe ka extrovert, no? Murag ka nang kabalo ka nga no extrovert siya. Kung imo siya ipapuyo lang sa balay, murag man siya maluya, no? Murag wa siya kastorya, maluya siya. Pero kaning mga introvert, what will just change, my dear friends, is the way you make friends. The way you show your love. But kita tanan, whether you are good at making friends, you're an extrovert naturally, or shy ka na tao, we are all commanded by God who has called us friends. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Subayon lang na nimo ang ehemplo ni Jesus. I laid down my life for you. I sacrificed. I did not let heaven and earth be the distance to hinder me. No? I came to serve, not to be served. Buhaton na nato na. Awaton nato na. And you will be a good friend. And you will experience good friendships. Where is it coming from? Because giluwas mo ko sa akong buhing Diyos na si Jesucristo. Iya mo kong gitawag amigo, nakatabalo na ko. Karon, I will love because He has loved me. Maybe that will be our practical diretso application. Maybe sugdan nato diri sa mga tao na atong kakakita, na atong ginatawag mga igsuon. Bahala shy ka na tao, bahala extrovert ka na tao. Ngano man diay kung mo smile ka sa isa, duha, tulo, upat dinhi, makilamano ka. O naamang ginay uban, kaya niya sa agatos. Pero no, at least you will share the love and do that to others. Why not? I-challenge na mo. Alas stress na kongregasyon. Each one bring one. I remember my daddy, my Pastor Al, no, who challenged GCAF years and years ago. Kita tanan, natay na ilhan sa kalibutan. Nakilangan niya si Jesucristo. Why not bring? Invite, share the gospel to them, invite them. Kung maglisod kang share the gospel, patudlo ka ni Pastor Joe ni Ate Bina here, ni Doc Bina, no? Patrain ka, no? And usama gina sa passion ni Pastor Joe to share the gospel, no? Kung kulang pa gyud imong confidence, pareha ka tong usa ka disipulo, no? Alibi, basta si Jesus to siya, si the Messiah or basta to. Basta ali lang kuyugon ka. No, yang gi dala. So maybe that's how share the love, no? Challenge ta mo. Be a friend. Make friends. Win people to Christ. Open yourself to others, other Christians. Have the accountability. Ingon man siya sa Hebrews 10:24, no? Gitawag ta sa Dios na bilang amigo og mga igsuon diri sa simbahan.
na ato daw i-encourage ang isa't isa toward love and good deeds. Ingon pa diya sa Hebrews, no, na magbinantayay ta, nang walay isa ka nato masaag. Kay nga naman ang sala, no? Tintal, hinay-hinay, and then hugno. Makita na gali nimong usa, kapalungay-palungay na naaday diri, built in, because of the good relationship and blessings of friendship with Christians, na mutawag siya nimo, bubisita sa imo, maningon siya, dugay-dugay na lang wala diri, Brad. Dugay-dugay na lang ka, sis. Naman ka, sis. Kumusta ang kinabuhi? How can we help? How can we pray for you? That reflects the very nature of God. Ang 99, naiusakbok na saag, o siya yung ibuhat, iyang gipangita. Mag-ingana, punta. No? Remember, ang atong Diyos, He gladly calls us friends. Kinsa gali ko, ulipon sa sala. Salamat sa grasya na iyan akong gitawag karon og ulipon niya. Iya akong gipalit, no? Unsa gali ang bayad sa Dios para mapalit ta niya? Gikan sa atong master na sin, He paid with His one and only Son. And He now gladly calls us friends. So let's cultivate this friendship. Unang-una, what did He say? You are my friends if you learn to love me, obey me. If you do my commands. Ebidensya na, my dear friends, na ang imuhang pagtuo kaniya, buhi. Imong paghigugma kaniya, gatubo. Nga naman, kung gatuon ka o kabalo ka karon, mutuman kaniya. If you are still a slave of your unforgiveness, then today is a good day na maminaw ka sa imong master. Mupili ka. Kinsa imong master? Unforgiveness or God? If God is your master, unsa may ingon? You must forgive. If naa kay battle karon, nasala, og mga daghan lalaki, og mga batanon, og dalaga even, many of our sins will be very private in terms of sexual sins, lust. Who is your master? Your master is one you listen to. It is a good day today to say, Lord, I repent from this sin. I want to listen to you. I want to follow you. I'll leave this behind. Na ako'y mga privilege usahay, no, na maka-counsel ko og magtiayon. Kung dili pa rin sila magtiayon, dili pa sila asawa, uyab pa lang sila. If makabalo gali ko na wala na sa ilang sexual purity, and ako silang, guingon sila, gusto na mo ipot si Jesus at the center of our life. Gusto mi magminyo, muhangyo ko nila. Maingon ko sa ila, then pwede ba? Nasugod karong adlaw, hantod sa magminyo ka. Doon nasipyat na ka sa, og nakasala na ka, og nawala na sa imong purity. You start today. Keep your marriage bed pure. Repent before the Lord. Ask forgiveness. No? And that's really the grace we have in the Lord. Na ang iyahang grasya, mubag-o, gakabag-o every morning. Consider Jesus, the example of Jesus, how He makes us His friends, so that you will be a wonderful friend, no, to so many others. So kasabot na taha, that the ones that Jesus called His friends are the ones who love Him and obey His commands. In other words, who have faith in Him. And those who have faith in Jesus, dili na siya unwilling slaves. Willing ko, gusto ko. I want to be here because I have discovered na ikaw day, Jesus, ang true love. Ikaw day, Jesus, ang true life. Then mingon din siya, go, share that love to others. Really, the principle is still there when I preach to you sa atong vision. Who do we want to be? We want to be a biblical church. Who is a biblical church? The people of God that abides in Him, trusts in Him. What does He say? It say blessings to those who will live in Him, remain in Him, abide in Him, trust Him and love Him.
you will bear much fruit. It's about listening and understanding and loving at all times. God, our friend, does that. You have a problem? Go to your room tonight, kneel down, and talk to Him. He promised He will listen to you. Why? Because to those who love Him, He has promised, I will listen to you, and if you call on my name, I will be there. I will save you, and you will give me glory. Do you want na masabtan ka? Do you feel as if walay nakakasabot sa imo karon? Ang atong Diyos nakaila sa imuha before iyang gihimo ang kalibutan. Walay maski usa kapag hunahuna or maski pulong na dili niya kaya isabot kanimo. Nakaila sa tanan ug tanan sa imo tanan. Kabalo ka, even ang atong mga bana ang asawa di kasabot nato completely. Bahala 50 ka tuig na mo together. But God, our friend, understands you completely. He loves you at all times. Let us pray. Dear Lord, help us to remember na kaning among pribilehiyo karon tungod sa imong grasya, sa imong bugtong anak na si Jesus. Na though dili kami deserving, imo kaming gitawag imong mga friends. Help us, Lord, na dili ka na namo basta-bastahon, ibaliwala. Help us, Lord, to realize na wala giday lain na mga master. All the masters out there, wala. Bati, sin, and they will fail. You are the only master that we need. You are the only master that will help us live. We were blessed, O Lord, kay imo kaming gitawag friends. Help us to be a blessing, to be a good friend. Starting from our brothers and sisters here in GCAF. And from the other people who have yet to know you. May we become true friends, Lord, by sharing the gospel to them and bringing them here to the family of God, your family, O Lord. Help us to enjoy life to the fullest. Surround us with good friends of brothers and sisters. In Jesus' name, amen.